Kaj ste? Treba misliti. Evropa i Evropska unija, NATO, zajedno to sve, se mobilizira za vojna vjestina da protiv Rusije. Sega, ker reče što, kako, zašto. Sakam da poručam jedna jasna poraka, da, nedvosmislena, jasna poraka, veli dvaka. Bate, nije s vas, ne, a da, na. Vidite se, kaj si video, recimo, nije da vojujeme za vas nešto da, što, mislim, što nas, ne, vidi. Nije za vas 30 godini unazad sme dvorski šutevi, taka? Da. Nimavte majkata, ime, i prezime, i zname, i identitet, partarija pretave, a verutska savata veče. I sad, kaj si video, ja da me pitam vas? Kaj si video, na primjer, nije, kako dvorski šutevi, taka, da vojujeme za vas? So koga? So Ruside. Ne, uštenačka da vi kažem. Nije. Вие ки си ги барате оние од Европска унија, оние јаките спартанци. Например, да, бугари, грци, словенци, нив, да, јаки маже, со големи патваци, тие ќе војуваат за вас. А ние ќе ги чуваме жените на халкидики и ќе ви правиме пунети пиперки, додека вие војувате, како нормален секој нормален шут, така, дворски шут. Пунети пиперки, жениците ќе ви чуваме и прилажите и ако се вратите. Ако не па здравје па. Фати рецимо зима. U Rusija. Hladno. Ne znam. Onak, ne se sekirajte. Nije, će vi pratime vuneni čorapi od baba. Deo od našeg identiteta.